ڕۆژ بە سڵاو و ڕێز هێویدارم هون هەمی باش بن. ئەس دەزانم سەرێ سبەیە دبەک و کەم کەس vê لایفێ ببینێ لێ دیسانجی ji bo ku bi roj hene karê min heye ez nekarim di çend saetên pêşiyan me de li ser vê yekê biaxivim. Îro ez dixwazim bi kurtasî li ser du bare yani ew cara duhemîn e şerê di navbera endamê eşîreta herkî û hêzên pedekê ji we re behs bikim. Di vê bernameyê de bêguman armancê me ew e hinekî sosyolojiya eşîret û sosyolojiya عقلê eşaîrî li Kurdistana Iraqê li Başûrê Kurdistanê ji we re behs bikim. Êdî hûn dizanin ev di navbera çend mehan de ev cara duhemîn e şerek derdikeve di navbera herkiyan û hinek hêzên pedekê. Beriya her tiştî ew herkiyên ku niha şer dikin bi hêzên pedekê re sivîlê wan û pêşmergê wan jî piranî yani çekdarên wan jî piranî çekdarên pedekê ne. Ev beriya her tiştî. Eşîreta herkî eşîretekî pir mezin e, berbirav e û demekî dirêj e êdî ketine hinek bajar û bajarokên derdorê Hewlêrê di navbera Hewlêr û Mûsilê de becêbûne, di navbera Hewlêr û Duhokê de pir becêbûne. Ew eşîret berê hemû şivan bûn, diçûn zozanan lê piştî ku hikûmeta Herêmê Kurdistanê ava bûye êdî ew jî ji destê wan derketiye êdî hemî bûne çekdar û peredistînin û ji xwe eşîretgerî yani yek ji çavkaniyên rand e li Başûrê Kurdistanê de. Ev şer êdî şerê vê carî hinekî sedemê wî cudatir in ji şerêberê. Şerêberê ê beriya çend mehan êdî li ser erdekî bû di navbera eşîreta Goran û eşîreta Herkî de êdî derket holê û wana wisa fam kiribû ku pedekê alîgiriya eşîreta Goran dike an jî piştgiriya wan dike. Loma jî eşîreta Herkî rabûn ser xwe û dawiye de bi wasteya bi nêvbijîwaniya Nêçîrvan Barzanî ev hat rawestandin. Lê di beriya hilbijardina herî du mahiyê ya Iraqê de êdî pedekê hinekî soz dabûn eşîreta Herkî ku li wê derê de palawgehekî petrolê heye û ew palawgeh bidê ew ê. Yani di vê palawgehê de êdî pişka an jî beşê vê eşîretê bide heger ku li hilbijardinê dengê xwe bidin wan e kalê binêre. Yani kalê binêre ev çawa çê dibe. Gava ku ev yek çê nebû êdî mirov lê dinêre mirov dibîne êdî tiştekî cudatir çê dibe. Yani piştî hilbijardinê êdî ew wisa hîs kirin ku ew sozê pedekê dabû wan da ku ji ranta petrolê de pişkekî bidê wan an jî wan teyîn bike li saziyekî de êdî me dît rabûn ser xwe û serhildanek dest pê kir. Ez dixwazim destpêkê de hinek dîmena bînim ser ekranê piştre em ê dubare bihevravin û em ê li ser vê yekê hewl bidin analîzekî bikin. Heta ew tê ez dixwazim hinekî êdî ew bikim êdî ji bo ku gerek Facebook vebibe ew nehat hat vekirinek deqe ez ê hewl bidim. Belê niha hûn wî dibînin wisa an nabînin nabînin. Ez divê yek bey yek ew bikim biborînin ez ê ji nû ve çareser bikim ez ê.
ئاڤ فەرماندەکی عەسکەری سەربازی یا هێزی تایبەت یا پەدێکەیە ji aliyê gêncên herkî têgirtin hûn dibînin lê dixin piştî jina destê wan de direve an jî wî serbez dikin. Ev yek ji wan ye. Tiştên dinê jî hene. Ez ê hemiyan hewl bidem nîşanî we bidem ke heger ku ez bikarbim. Ne, li wirda tiştek nîne. Lê binêr. Divê yek bi yek wane bikin biborîn hinekî nexweş dibe. Ez herî dawî nîşanî bidem. Ew kamîreya rojnamevanekî digirin wisak ez bawerim rojnamevanê Kanala Heşt e êdî kamîrayê parça parça dikin dişkînin bi wî rengî êdî. Baş ke em werin ser mijarê. Hevalên hêja her wekî ku min behs kirt li ciyekî de ku yasa nebe, hikûmet nebe, aborî nebe û bi taybetî jî emniyet û asayîş nebe, mirov li wê derê de serî li eşîretan dida, eşîretan çê dike. Heger ku nebe jî çê dike. Mirov nikare bêje li başûr eşîret hatine çêkirin. Berê jî hebûn. Hikûmeta berê ya Iraqê rejêma Seddam Husên ev eşîret berê bekar danîn di hemî kiribûn qurucî ew eşîretên niha piranîya wan qurucî bûn. Piraniya eşîretan yanî eşîret nebû ku çend batalyon an jî çend tabûr di nav wan de nebibin qurucî. Ew qurucî êdî bi wî rengî bekar danîn pereyek dida wan mûçe meaşek dida wan û çek dida wan. Carna car li hemberî pêşmergeyan carna car kêm li hemberî şerê yanî li hemberî Îranê bekardanîn û armanc ew bû Kurd ku yanî bi wê bi qurucîtiyê êdî li bin kontrola hikûmeta Iraqê de bimînin. Ji bo ku pêşmerge jî hebû Îran alîkariya pêşmergeyan dikir û pêşmerge teşwîq dikirin han didin ku çalakiyan bikin heta serhildanê bikin. Loma jî hikûmeta Baez tektîkekî wisa dameşandin û eşîret bi wî rengî hebûn. Piştî 1991 êdî pedekevî yenekê bi taybetî li ser eşîretan şer kir. Ew got ew eşîretiya min e, ew jî got ew eşîretiya min e. Eşîretê ku nebûn ya wan û li bin hikmê wan dabûn hemû tasfiye kirin. Meselek ji wan e eşîreta Sûrçî bû. Lê min derin Husên Axaya Sûrçî sala 1996 çawa êdî çûn ser mala wî kuştin. Wisa bû. Bi wî rengî bû êdî ev sosyolojiya îro jî berdewam dike. Lê îro wek me got ji bo ku êdî her kesek çekdar e, her kesek aboriyekî wî heye û ew aborî bi avayiyekî rêk û pêk, bi avayiyekî yasayî nayê bilav kirin. Loma jî êdî xelek destê xwe dîsa ahawîtiya eşîretan hem ji bo ku xwe biparêze hem ji bo ku ji ranta aborî faydeyek bistîne bi wê rengî êdî eşîret heta eşîretên ku nemabûn jî ji nû ve
چه دکن یعنی ئەو لە سووریایژی ڕاستیدا هەیە لە سووریایداژی هەیە لە عراقیداژی هەیە لە ڕەوشەکیدا و وەک مەگوت دەوڵەت نەبێ سازی نەبێ حکوومەت نەبێ و حکوومەتە و هەبەژی ئەو حکوومەت نەیە خەڵکێ بێ ئەنجی خەڵک باوەڕێ بێ حکوومەتێنەکە نها ئەو پێشمەرگە و حکوومەتە هەرێمی کوردستانی بەڕاستیژی خەڵک ئەیوان پێ ناکە يعني هون لي منر للشرناخ انجي لجزيرة بيشمرقيك ديتن كو حماية مسعود بارزاني ديكر خلق هليليان اللي دخستن نا لباشوري كردستاني خلق وسان لينا نرى او بيشمرقة ببيشمرقية خوا نابينه جبكو او بيشمرقة راستي بيشمرقية حزب دي باريزي خلق نا باريزي بێوێڕەنگی لۆما هەرکەس پێشمەرگی خۆ چێ دەکە پێشمەرگی خۆ چیە عشیرەتی خۆ چەکدار دکە بێوێڕەنگە بێژە ئەو ji بۆی پارتین سیاسیژی کارێکی باشە ji بۆی و پارتین سیاسی کاپاسیتێوان نینە بچن ناو خەڵک بچن ناو خەڵکی تەنزیم بکەن دەخوازن خەڵک هەرکەس بە بە عشیرەت ئاغەیاوی تەنزیم دکەن لە ژۆرێدا ئێنها عشیرەتە ئەو عشیرەتجی پارچە پارچەنە یعنی یەک عشیرەت و بێژی ئاغایەک تەنێ کۆنتڕۆڵ دکە نەوسایە چۆوە لە سووریایدا تو لێ دنەڕێ مەسەرە عشیرەتی دێرە زووری هەنا سەرۆک عشیرەتێک ئالیگرێ تورکیایە سەرۆک عشیرەتێک ئالیگرێ سعودیایە سەرۆک عشیرەتێک بەرێ ئالیگرێ سووریا بوونها ئالیگرێ ئەحمەد شەرع سەرۆک عشیرەتێکجی ئالیگرێ سەدەگەیە نەوسە هەسەدەیە یعنی لە عراقیداژی وسایە بە تایبەتی عشیرەتە هەرکە عشیرەتێکی پڕپڕ بڵاوە پارچە پارچەیە یعنی جوگرافیایەکی وی تایبەت نینە جوگرافیایەکی تایبەت و بێژی ئەڤیا عشیرەتە هەرکیە بەڕاستی مرۆڤ زەحمەتە ببێژە لۆماژی بڵاو لۆمە چەند ئاغەیاوان هەنا یەک ئاغا نینە ئەڤ یەک یادنێ وەک مەگوت یعنی ji بۆ عشیرەتێکی مەزنە پڕپڕ مەزنە ئەو ڕانتە ئابووری هەگەر و ئاغایەک بخوازەژی نەکاری پای هەمیان بدە لۆماژی ئیدی ئاغا بەخۆ پایەکی ji حیزب ئەم بێژن ji پەدێکی ئاژی ژیەنێکی دەستینە لێ هەنێک پارچێن عشیرەتێ ji wê payê tên bêbeşkirin lomajî êdî tu lê dinêrê narazayî derdikeve û axêya jor jî nekare an jî naxwaze wane kontrol bike ji bo ku ew jî ji axatiye dikeve êdî siyaset bi wî rengî bûye yanî li Kurdistanê de tu lê dinêrê عشیرەت ji bo çi xwedîkirine ji bo vê yekê ye yanî yek hasana ku tu bikarî tu biçî ji axayê wî re bêjî ka were dengê xwe bide min deng pê ew bikey kapasîteya wan nîne ew bixwe biçin nava xelkê rêk bixin li rêka axa wana rêk dixin û bi wê rengî jî kontrol dikin êdî bi wê rengî ye lê tiştên dinê jî hene yanî tu lê dinêrê ew pêkhatiyên di nava عشیرەتان دانە ئیدی لە حاڵی خۆ دنەڕن لە ڕەوشا خۆ دنەڕن تشتێک و یعنی تو لە بەندێ نینی ڕوو ددن نەها تو لێ دنەڕێ مەسەلەن ئەو عشیرەت لە هەردوو شەڕاندا شەڕی ئیرۆ شەڕی بەریە چەند مەهاندا کەسێک و شەڕ دەکەن چەکدارێن پەدەکەن لە هەمبەرێکی شەڕ دەکەن لە هەمبەری پەدەکەی شەڕ دەکەن يعني تابلويكي بربر عجيبة وعشيرة جي تشتكي وسايا يعني هم راندخورة هم جي قاوا كوجي كنترولي دردك في دستي خود دبي هر دركي دشوتيني هر دركي دشوتيني انها جێم خابنیە هەنێک پارتیژی بەوێڕەنگی بەڕاستی ئانجی مێدیایە هەنێک پارتیان دەوردا پێی درێیزە مەسەرەن بەریا هەڵبژارتنێ لە سلێمانیە شەڕێک چێبوو دەناوبەرە دوو پسماماندا دوو پسمامێن تاڵابانیدا وەدیت ئیدی ڕاگەیاندنێ پەدەکێ شەو ڕۆژ
لەسەر vەیەکی ئاخەفتن لە شەو يعني هەتکە یەکێتیە برن هەتکە ماڵە جەلال تەڵابانی و ئیبراهیم ئەحمەد برن نەوسە ئیرۆژی تو لێت نەڕی ڕاگەیاندنە یەکێتیە کارێوان نەمایە ئیدی هەموو ئەوێوان فۆکوسێوان کامێڕەیەوان لەسەر عشیرەتە هەرکیانە شۆ لە هەمبەری پەدەکێ شەڕ دکن يعني جێ مخابنیە لە ناوە عشیرەتە هەرکیاندا بێگومان يعني ئیدی جەوهەر ئاغا هەیە نەهاکو مرۆڤ دکارێ ببێژە سەرۆک عشیرەتە هەری مەزنە لە هەرێمە پەدەکێژی ناژی ئان لە سلێمانی دژی جارنا دچە تورکیای جارنا دچە لۆندن لەوێ ڕەنگی دژی نەها کەسێکی نێزیکیوێ بە ناوێ ئیسا هەرکی کو ئەندامێ کۆمیتەیە یەکێتیە یا چارچەلێ و خەڵک تۆبزاوەیە سەر یعنی تۆبزاوەژی گرێدایە قەزایە خەباتە و دوو جار بوویە کاندیدێ یەکێتیە و هەری داوێژەژی ئەس باوەڕمش بێ پەرلەمانە عراقێژی دیسا کاندید بوو شەوە چووی ژەعالیە هێزە پڵنگ و سیروان بارزانی سەرۆکاتیەوی دکا دەبێژن هاتیە بریندارکردن و پشرا هاتیە گرتن گرتناوی سەدی سەدتا لێ برینداربوو ناوی هێژی سەدی سەد نینە و کەسێک ناگەژیوی پێڕا باخفە و نەها لە گۆری هەنێک چاافکانیان عشیرەتە هەرکیان ئەوەکو دەخوازن لە ڕێکاوی ئیدی بخوازن فەرمانێکی ji بۆی سەرۆک عشیرەتێوان دەرخەن ji بۆی ku سەرۆک عشیرەتە هەری مەزن یعنی جەوهەر مەحێ ئاغا هەرکی ئیدی لەبن کۆنتڕۆڵە پەدەکەی نینە تەکیلیاوی بە یەکێتیێرا هەیە لێ دەبن کۆنتڕۆڵە پەدەکە نینە نەها سوورسی و ڕێکانی و هەرکی و ئەوانە ئاغێوانی هەری ژۆرێ پڕانیژی ناکۆکیێوان بە مەڵە بارزانانی ڕاهەیە زێباریژی وسانە بەشێکیوانی زێدە لۆماژی ئیدی تەکلیەکیوان بە یەکێتیە هەیە و پڕانی جارانژی لە دەرەوە دەژین مەسەلەن بەرێ کەریم خانێ برادۆستیژی وسا بوو حتا مرژی هەر لە سووریا بوو نەدەهات ئان لە سووریا بۆ ئانجی سەردان کرد بە سەردانە سلێمانیە دکرد نەدیکارێ بچەنە نەدیکاری بچنە ناو برادۆستیان نەها دەبێژن دەستگیرکردنە نێچیروان ئیسا هەرکی ji bo navêyekê ku ew bînin ser televîzyonê û hinek îtirafên sexte pê bikin û dewr de ew jî bibêje ku axêya herî mezin ya herkiyan Cewher Axa êdî ew kiriye ew telîmat daye ku eşîreta herkî ser helbide û bi wê rengî êdî yanî ev دیتنەکی وانە شڕۆڤەیەکی وانە بێگومان یەکەتیژی پڕ پرتەنگاو بووە یەکەتیژی داخوێنیدایە کووی سەربەست بکەن ji bo ku ew endamekî yekêtiye ke namzet bûye ji bo Parlemana Iraqê de îdî bi wê rengî mirov lê dinêre rastiya eşîret li Kurdistana Iraqê de di rewşekî pir tevlî hev daye û eql û mentiqa partiyên siyasî هەمان عقل و منطقی عشیرەتەیە و لۆما ژی دەوردا تو لێ دنەڕێ نە مؤسسە سازی چێ دەبە نە حکوومەت چێ دەبە نە پێشمەرگە چێ دەبە نە دەولەت چێ دەبە ئەس ڤا تشتانە ji bo çi dibêjim gelek carna em ji dost û hevalê xwe re dibêjin yew dev ji henek têgehan û henek hevokan berdin mesela yek ji wan e yekêtiya netewî یەکەتیە نەتەوەی چه؟ کە نەتەو کورتکەگی نەتەو بووە کورد بەشێک ژە عەشیرەتانە هەنێک ژوان عەشیرەتانە ئیرۆ فۆرمێوان هاتیە گۆڕتن بووە پارتین سیاسی گاڤاک و بێخواستن هەفتوو ماش دکەن هەفتوو لە حەمێزێ دکەن میلەت ژی ئەحمەق دکەن گاڤاک و بخوازن ژی بە هەڤرا شەڕ دکەن یانی ئەڤ ڕاستیە سۆسیۆلۆژیە مەیە ئەم گەرەک vêyekê qebûl bikin tiştێک û çê dibe partiyek bi partiyekî re îtîfaq dike
أو اتفاق هي أو تشتكي مودرنا تشتكي على سياسة مودرن دا هي بارتيك ببارتيك را برجوان ديوي هي لهنا خالندا اتفاق بيراديكا وبراني جراجي أو اتفاق إنكو تشيدبن يعني دستي دولتكي لبشتا شو مثلا هاتنا مظلوم عبدي بقوتني تركيا يبو عثمان بايدمير إيدي شاندنور لريكا بدك يعني عثمان بايدمير بخوج آلية تركيا وقاچاغا gerek بيگرت لي تركيا لريكا بدك عثمان بايدمير دشينه او لريكا بدك مظلوم عبدي تينن دهوكي ولا وردا دبا قيرو هاوارو دولو زورنا يكتيانا تيويتشيب وبشرا تشونا بارزاني بحمان رنجيا يعني تشونا بارزاني ايدي مينا 2013 و 11 و 12 انا جبوي هالبجارت النيا ان جبوي تشتكي دنيا ام هيجي صديسة نزان ليه هجركو تشتكي وسا هي هجركو مسألة يكتيا نتوي هي من دوه لبرنامج داجي بكاك صديق حسن شكري را آخفت يعني نيرينيا ما هردو كانجي نيزي هردو ديفي وارده قاف اكو يكتيك هي شما هنك گوندیان دبن هنك گوندیان نابن او قوت نويبو يعني دقو سي گوندي هنا دو گوندیان کۆمیس ئێسەر هەفتوو دکەن لە دژی گوندیان دنێ بەڕاستیژی بێ ڕەنگە و خەڵکێ گوندێژی ڕادەبە لە دەهۆل و زۆرنایە دخە ئەم ژوێ یەکێتیە و ئیتیفاقە نافخۆی حەز ناکەن نەخێر تشتێکی وسان نینە تشتێکی وسان نییە کۆ ئەم حەزێ نەکەن ئەم بەحسە ڕیالیتەیە دکەن ریالیتەیە ریالیتێکی بەوی ڕەنگە لۆما لە شوونە یەکێتیان نەتەوی و فلان و بێوان مرۆڤ گەرەک بەڕاستیژی هەنێکی واقع بین بە هەنێکی ڕاستیان ببینە هەنێکی لە گۆڕی ریالیتەیە سۆسیۆلۆژیک و پێکهاتەیان مە مرۆڤ هەرسو کەوت بکە ئیدی ئەو ڕەوش کوونەها هەیە دەوەختێکیدا کو شەڕێ ئیسرائیل و ئیرانێ لەسەر تەتیکەیە هەمما ئیرۆنا سبێ دێ لە لوبنانێ بتەقێ و پشتڕا بەرێ خۆ دەدێ عراقی بەرێ خۆ دەدێ ئیرانێ بەرێ خۆ دەدێ سووریای ئەم هێژی نزانن هێژی ئەم نزانن دەڕەوشێکی وسادا ڤاتشتانە چێ دەبنێتی ڤاتشتانە چێ دەبن ji bo ku ev sîstema ku hatiye avakirin ev hikûmeta ku hatiye avakirin û ew pêkhatên ku di nava xwe de avakirine hemû pêkhatên rantê ne û ranta çi dewletan jî bi wê rengî tu nekarî bidê her kesî tu mecbûrî hinekan mehrûm bikî hinekan bixapînî û piştî jî ew bikî niha divê de gava ku eşîretên herkî êdî hinek gêncê wan hinek kesê wan rabûn ser cadê û tekerê erebeyan şewitandin û tiştên wisa vê carî çûn çend gundên wan habîtin ser cadê yanî gotin gundê xwe vala bikin gundê xwe hemî vala kirin çend şev bûn li derve zarok û jin li derve dirazan levin traktoran dirazan ê niha ew çi çê dibe yanî لۆما jî pedeke bi xwe di nava tengasekî de ye yeketî jî wisa ye di nava tengasekî de nizan çawa îdare bikin nekarin wana iqna bikin li rêka rand nekarin beşê her kesî bidin û nadin jî tenê wan dixapînin û di rêka sîlahê jî kontrolkirina eşîretekî bi wê rengî rîskê xwe gelekî mezin in ew eşîretan jî beşekî vê eşîretê dikare îtîfaq bike niha herkî ji du şevê ve heta niha bangewazî arasteya hikûmeta Iraqê dikin dibêjin werin me biparêzin yanî hikûmeta Iraqê divê bê Herêma Kurdistan lê binirin min xwast li ser vê yekê ev çend gotname bibêjim êdî heta bernameyekî din silav û rêz dem baş ji we re